Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublai phi baru gini gilong ki khubor bam da kasni ka isi balalam khmat da ka Voice of the People Party VPP ringkat ka yeng baru away ka babat yula kam sanshar ha ke HADC kala pandon kam da ka bor bat pen khen ni riti dos der jeng yeng dor ba thawan ha ga jiya ta ya kamat ka dor ba liur ha kasni kun kane kalami akasni bakhadu baki MDC kaliang persha kilami berkawangnya ya UCEM uba Winston Tony Lingdo badu chairman uba strong pillar kharjana na ying dorbar hadin kajia kajia ka bajur halor ka kompnya ikikam jeng dorbar da ka executive committee EC belam da ka Voice of the People Party VPP ka jingya kan art glass dang hadin baki MDC kaliang persha kilapan pau ka jing bamhun halor ka kom jubab juga executive committee ya kijing kali berkimat bala wanra hapo ka dorbar Ila keno baka isi kala le menti ber om syam la ai kalat ka babiang gi dikot kaliang persha bani shim benta ka jingya tai pat ba halor ki mat ki bakong san ki biade baka sinshar kadar jangka council habakran hiyung darbar nong yalam kaliang persha bat MDC ka sarkar ba tita Starwell Khan ulapan pau ye ka jing snokya baka executive committee kala shu persha Amendment Bill 2026 bar om syam la we ai have been ki charged. jubab ki Please move bashai for the halor ki consideration of the amendment bill clause by clause. ulong baka benta Yes, ngasusu kabarokam. Kentai ya ka right ka dungi ku kinomi kmat da kentai Aklam kentai. Aklam kentai. Keren bagi penpau ye halo gani. Nomor bakat ketika rules kalong biye ya ka chair jonga bangan sya ya kini ji. Bila dia pediam bila dia senang Yes, kuwe ngapediang ngailat. Ngailat itu we yes hadiah ngai kini kalong kaju. Betul ni kaji clear. Kita dia kan nampak. Boleh sitir. Ini syong ni tu privacy begini keren. Da ka benta ka jing bahaju ba council. Ngasusu ya kata. Kim dia kata apa? Ngasusu ya kata. Ngasusu ya kata. Kan tak dengan keren dia di shisha. Dan kedua dia di shisha ke bedai bagi kata usul. Nomor hangni bafila badilit. What is to be discussed? Didiscuss ke ladilit. Dengan discuss nak tangkap pak. Mata lada kakot sada kadun kakot sada sudah hangtang ini discuss ke sudah. Apa orang delete kamu apa ingin mengaikan ya balik apa delete. Ke pila ada mention something hang ni. Pila ada mention something akan ni delete lalu pila ben I sakano sakwe pat wording iban substitute hadin juga deleted. Yes. Te nomor dah kaba buram lepi dah kaba buram lepi. Yes, ngasusu kalau ada apa ngamla. Kalau bija ke chair mengansya ya kena guna belong frivolous. Simple as that. Frivolous, frivolous and meaningless. Kata si karuling itu bisa makin air kan ni kan? Hang ni rungala apa na ya kata karuling. Balik lah. La ya kata balik lah. Hang nu thok bong la. Mula namanya bila ada admit ni. Yes, la admit. Don't know admit rungala. I'm under which rule bangamla? Under which rule bangamla bangan? Ngamong bayu. Lada jen ba free phrase ya kan ni? Lada jen ba free phrase ya kan ni? Ada kemuai nganai galat. Andre hangne la delete. La penpau ba pila delete. Lada pila delete ngaru nganam sya hi bangan sya ba pin discuss ya kai balong frivolous and meaningless. Kalau disgrace ya ke chair. Kalau disgrace ya ke chair, semua member masusu ya tak. Kalau disgrace ya ke chair, you have to pilade mention something bre. The delete mean delete mean nothing. Soba nangni sekmat. Lada pibu ka kentin delete you should have something. Lada delete only one clause na accept. And the whole clause nomor kumbaga page mata hang ni. Dah kaburam lepi. Lah ngapej hang ni ka sang ke index and definition. So what else will be amendment ni? Kan mentang kan sok show itu ke delete kan kena show. Kan mau nang ni sekmat ban rephrase nganum ailat kan ni nganum syak ban ya. Ailat kan. Ada fisusi baru kan. Belum dikom habatan ya ka power dong Sherman hani mention ada di service rule. Impedian ko di service rule. Am katakan I can klik ke isi. It's not my headache, it's not your headache. Let the isi. Bahkan bear kata headache. Yes, ngasusu tu. Lada kawan dah kelenti ke jumpi ro hakar pumpu kopian ala. Yes, nakmat ngapriang.
Andai mentan ngandala recheck yang itu, ngandala recheck yang ibar, kani the whole thing lah delete. Mr. Chairman, saya kalau kata ngawan rak yang point of order 88. Ini kan penting penting. Malah intim. Ini ngawan rak close by close. Kita keluar dan discuss. Ini mau discuss kita. Lupa. Delete everything now. Lupa. Yung delete everything. Ni punya aja ke house ro asper ke edi rule. Mr. Chairman, Andre Piklo, Abang nganom ita. Kalau ada pisau tangan sim ya ka sense ya ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjadi baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur ban move. Sige pemundur kadang majority. Man ayla siap dah kasar tu kau. Ya ka amendment. Kublai Shibon. Dua rai kan ni. Layak as per rules. Nurul. Bila dia pedang. Kim ayla kan ni kalau bapi divide atau bapi penduk ya ka hok ka jonga ban keren ni hapo hau ke ding sisa. Nilai ngasal. Kamdai bang penduk kadai kajing bakla jongpi ban wanra. Ladang bakla pedi. Subha. Bila pedang. Kalau pihak anda ngayi hang ni bakla delete all deleted. There is nothing to be discussed. Subha. Labiang. Kublai Shibon. Umno pikiran ka usah. Ngakhat yo siam subha ban clause by clause. Kata service rule ke bam dan AA nang batagi nang kre. Subha move clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 of the rule do not stand part of the Khasi Hills Autonomous District Council. Service Rule 2026. Move subha.